barok ngi ya ben yelade bat yakalade daga baong saya ki kasi jungi tepi lada pinyu iya kanu ke kelumar ka huri huraru ka bakut ka dei bej banong kasi jungi tekum tu bejite habawat mangiru ngi penrem ngi bente hae ken ngin poy ngim juburam yakinong yalam namar ngi kwa bej ban bujlin nong yalam man la ka stayo ngi kwa ban long election manu benai namar Maria Jit, Maria Kentat, Maria Yaro, Maria Ben. Ngidei ki bakloy ban syong shit, bat ngidei ru ki bakloy ban pecak. Ngidei ki bakloy ban Yaro, bat ngidei ru ki bakloy ban Ben. Dalak Jit ngin sa Ben, dalak taj Ben ngin sa Jit. Kita kidei mangi, kajing ya trilang kaduna bahangi. Namar ka kambun, kaya Ben, bat kaya bisni. Lada ubadang hapo ya pipis ngutenat bang aimen sim Henry tang lakiu bad la kamtam ya pi las dang ban keno las dang ban beng balas dang ban wat kilat kumnu ban penhiar biang ngis ngutenat ban keno ya kiwe wat lai ya lade kampalat ban yo basya keno kajing kersan bad kajing aimen sim mar keliang kaduna bha namar ngam kwa baki wei ki kham ki upalat banianga lada haka politics haki himasima lani wat haka imlang salang lada ngin page social media kajing ya support markeliang kaduna bahangi bania nujor watang bat ki parlok garu kani kapeni bangim snutenat banja kersan pramngi kibabuan ki kam sultanat ban penslur ya ki kam huri hura ban ya ka ba penslur ya ka sukusan wat mentaru ngidon kinong yalam kibabet kibastat kibasempang Henry ya kita ngi beng nginyon ngi keno haka bakut ngi ong ngimdon nong yalam namar ngim juburam ya kinong yalam lada piki samla ki badang kedang san Pim sim kiai yakani haka bakut ngilong tangka jaj benriu ke bajiro klem ki hero kumtanga kentu ye piki samla ki basu tenat haki social media lada de haka YouTube Instagram Facebook lani kiwe keren yakani kapang bat lada pidei kinong shna film lani video to shna kambun yakani kapang kenang ban pen keladur ya ka imlang ka salang jungi bat ka jing ye teli ka jing kermen ka jaj beriu ka dei satang hapi ki samla kari kentai bat shinrang lem kum tangi dei tangkin nong syong leng kenot hakmat ki basyong syuki wat halakari parlok sa comment si ka jing sngau jongpi next. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can be the best storyteller in London.